Dober večer. Selimo se v Izrael, kjer se napetosti še vedno stopnjujejo. Sve ptice, odkud ptice? Ptice zapravo ne prepoznaju ove granice koje smo mi ucrtali. Likovi u predstavi govore zapravo o transformacijama koje svi doživljavamo u nekom kroz određene životne cikluse. Se događa jedan kralj ljubavi koji isto tako, a to su nas stari Grci učili, jednako velika tragedija kao i tragedija ratova. Nakon ratova ostaju pustoši, ali nakon kraja ljubavi isto tako ostaju zaleđeni pejzaži koje je teško ponovno kultivirati i obrađivati. Važdi Muavadi, naša predstava, pokušava reći da, upravo to osjećaju u teatru. Prva hipoteza nas postavlja v svet prelepih naključij, pri drugi pa se nagibamo v svet velikih sozvočij. Ki jo je izredno vrhovno sodišče razglasilo za ilegalno. Lea Kimhi, židinja s skrivnostjo. Kaj je težje? Zakrivanje ali razgaljanje? Jaz mislim, da je to najtežji del našega poklica. Odkrivanje sebe, ne, do konca. Ta Lea v tem komadu Vsi ptice, ki jo igram, je pač ta nesrečnica, ki ima te velike probleme. Skozi 35 let življenja mora skrivati, kaj jo v resnici boli, kaj jo v resnici čuva, mora se pretvarjati, to je zelo težko. Ne. Ta bolečina nositi toliko let in to je pošastno življenje. Ne. Taka žena je norija, veste, Nora. Od vsakih svojih prednikov, zaradi njih sem prišel. Res sem se nikoli opravičil za to, kar se je sodilo. Te determiniranosti z narodnostjo, z vero, z raso, vse to se mi zdi, da je v tej res izjemni drami Vsi ptice tako poetično prikazano. Ne? In se mi zdi tako, kot da je ta drama en svet v malem, nekih begajočih duš, vse te brutalno grozljive zgodbe, ki jih nosijo vsi ti liki v tej predstavi, delujejo nekako pretresljivo in nežno.